osjećam se jako dobro došao u ovaj klub, a i u ovaj grad. Vidim da su ljudi jako gostoljubivi i prijateljski nastrojeni. Čuo sam sve najpozitivnije o klubu u radu. Očekujem da ćemo nastaviti pozitivnu tradiciju prvaka. I to je to. Znam dosta ovdje svojih suigrača smo igrali u reprezentaciji. Lijepo sam primljen i ništa. Nastaviti raditi i to je to.